Mostarețo te rode Skopjanec! Ale, što me go napravite? Srce i duša na Vardar, Igor Karađin! Dobro večer Skopje, dobro večer Makedonijo. Ne želim neke tužne priče večeras, jednostavno započeli smo ovu turneju već u 8. mjesecu. Naši ciljevi su bili da se kvalificiramo na ovaj Final Four i da uživamo, jednostavno došli smo do Kelna zajedno s našim kapetanom i trenerom, obećali smo sami sebi da uživat ćemo, plesat ćemo po terenu, pokušat ćemo našem narodu donijeti veselje, pokušat ćemo opet doći na Ploštar kao 2017. godine, mislim da smo vam to i obećali. Hvala vam za svih. Hvala vam za svih ovih 7,5 godina u Makedoniji, u Skoplju. Neizmjerno mi je žao što idem, ali možda nas putevi nekad opet spoje. Hvala vam puno i želim puno sreće svima. Volim vas.